My body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? Take a seat, but I'd rather you not be here for what could be my final form. Stay your pretty eyes on course. Keep the memories of who I was before. So stay with me because my body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? Honestly, I thought I was fully prepared for the threshold in store. Stay your pretty eyes on course. I guess I never really faced my fears before. So stay with me because my body's on the line now. Pull the blanket tight now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? Please don't let them see me. Sure, there's nothing left to try. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? If I cross the line. If I cross the line. Вітаю всіх! Ми зараз будемо глядіти трансляцію Days of the Devs, где будут... Яна только праз 13 хвілін, о, что офигели. Ну так у нас куча часу ще є. Я думала, уже вось починається. Блін. Ань, коли хочеш, можеш прям войсом долучиться і будеш вместе, як би, глядеть, коментувати. Вось. А коли ні, то як тебе удобно. Вось. У нас тут зараз будуть анонсики. Гульней, мабуть. А мабуть і не будуть. Ладно, ні. Точно будуть. Геймплей чогось, що там обіцяли показати. Можна в Дискорді, можна, я не ведаю, де в телеге тоже можна, як тебе. Як тебе буде зручней. Так. Гэта, кажись, яны два аўдыопатока зрабілі, так? Потому что у меня тут одна укладка. Угу. Потому что мне здаецца, я чую дубль гэтага аўдыо.
Мгм, мгм. Мгм. Так, все, я знайшла, що обіцяють. У нас буде штосьці ад Аннапурны, ад выдавецтва Раў Ф'юрі да Губом. Тын-тын-тын. Прабачце. Мгм. Мгм. Вот. Мгм. Так, все. Я зараз чекну, а на Ютубі так само нічого не почалось. Мгм. Мгм. Мой интернет такой: "Нет, ты не будешь одночасово и стримить, и" Это ладно, далее буду читать, что тут нам пообіцалі. Заодно і гук чекну. Ну, вроде мне павінна добра быць. Чуть. Так.
Hello everyone, I'm Daniel, also known as C418. You may know me from the Minecraft soundtrack, but today I am here to celebrate Day of the Devs and Wonderstop, which is the game I've been working on for quite a few years now alongside the rest of the Ivy Road team. It's a game about making tea, change, and finding yourself. In just a second, I'll be showing you what the game does if you just leave it alone and just let the music take over. I'm excited. I hope you're excited too, and I hope you check out Wonderstop when it comes out in March 2025. Thank you. Кажу щось. Кажу щось. Ще раз. Я додала. Ти щось ти сказала, і Discord просто я бачу, як аудіо хтось глядів. Блін, тут у нас був у чаті Нора і Ясуда, і ми, мабуть, йому зараз вуші зламали, клієнт був в навушниках, тому що у мене Discord просто що там у децибели просто заграничне. Пробачте. Я думаю, він переживає, я з ним грала, він, думаю, почув можливості того, як я можу йому кричати в ухо, так що ми будемо хвилюватися за нього. Але якщо що, вибачаю. О май гад. Ну ось, ми на стрімі вместе. Вау, це така подія, але ти знаєш, мені пише очікування на те, що ти мене впустиш, і ще в мене не працює стрім, я просто бачу завісшу картинку. І все. Так, у мене все працює. А ти мене впустила? Угу. Так. Ну ось. Так. Ну ось знову зараз погляжу. А ти ж тут була, де ти? Я зникла. Я безвісті пропавша. Ну, гляді, зараз я зайду на твій канал просто, тому що мені цікаво. Угу. Але мене чути нормально, бо я говорю через динамік телефону. Нормально. Ні, покуль нема. Так, я ще раз. Ось я тебе знову інвайтнула. Угу. Я не видно, что она тут хочет. Ой, і ти знову отлучилась. Ну, хоча що у нас зараз багато часу з гэтым усім розібратися. Ладно, небагато, 30 секунд. Что тебе там пише, коли ты долучаешься? Алло. All right, I hope you liked this little taste of the music in Wonderstop. It's a completely procedural system that basically just follows your lead and plays along with you. Remember to check out our game when it comes out in March on Steam and PlayStation 5. And thank you for the team for letting us be part of these festivities. Enjoy the rest of the show.
Ладно, уже починається. Ань, ти тут? Хоч у Дискорді. Hi, everybody, and welcome to the Day of the Devs Digital Game Showcase. The Day of the Devs Curation Committee has scoured all the games that existed ever, and we picked the very best ones for you to check out right here. Without Ладно. further ado, please enjoy the Day of the Devs. В мене згорів телефон, я думаю. Я буду просто тут з тобою сидіти, тому що воно щось не Ладно. працює. Щоб не Ладно. робити лишній попит. Окей. І он зараз сказав, що яны адабралі толькі лепшы інды-гульні, каб зараз нам паказаць. Ось. Дивися. М? Тут зараз штосьці пра зорачкі і пра сузор'я. Вось. Ти їх зв'язуєш паміж сабой. Вось. Ты на маём стріме будзеш карцінку глядзець або на гэтым? Ну, на той На ссылке, што я твоём. тебе. Ну, просто тут затрымка будзе тады. А калі ты бы сама, ну, адчыніла гэты стрым, ну, я скидываю. Вось. То ты без затрымкі бы глядзела. Зараз, значить, тоді таки вімкну. Угу. Ой, тут можна будзе з сябрамі гуляць. Угу. Hey, I'm Steph, the creator of Far Away, a Гульня game Far about a Away, shooting star. розпрацоўшчык Стеф. I was Про inspired зорку to падаючую. create a game similar to Tetris in terms of structure that is always random, replayable, very minimal. Я and хацела yet зрабіць штосьці has a lot of пахожае на depth. Тетріс. But it doesn't play anything Якую-небудь like Tetris. бесконцую It's a гульню. one-button game. You Ну, вона press гуляється the не як button Тетріс. to gravitate around the closest star, figuring Ти out нажимаєш how to тільки, swing натискаєш your тільки way одну through кнопку, space і from усьо one для direction to керування. another. І This коли ти shooting натискаєш, star wants to гэта stay зорка alive притягується by до drawing ближнього constellations, гэтага сонейка. connecting stars together and extracting life energy from the stars. Мгм. You're given a number Ти соєдиняєш of random гэтыя зоркі, stars гэтыя and сонікі get to improvise паміж сабой how you connect them. і робіш свої сузор'я. Можна імпровізувати. There робіть. are tricks if you connect to Що one хочеш. star and go connect to other stars and come back to that one star, you create a loop. And you can do that multiple times, and every Це time доволі мило you're виглядає, знаєш, така increasing your multiplier. просто чоловінька гра. Угу. Так. Просто сидеть, я упевнена, що вона ще буде на мобільних приладах. As you learn the game, Ну, you і figure out на how to телефоні. be more Сидеть, efficient просто and одним like пальцем reaching, тикать. higher Мгм. scores more quickly. Угу. І ось комбо. З того, що ти ось насоєдиняв. And there's two other Вітаю в modes Ріск. in the game, puzzle modes. The first puzzle mode, you're Вітаннячка. given specific shapes and you have to figure out how to make those Це shapes справді using таке the game сузір'я в mechanics. вигляді п'ятірки. And in the Так. second mode, you're given a specific formation, and you're trying to figure out which constellation can give the higher score. А, ну і with тут that є same різні formation. режими, тобто тобі дають ось декілька зорок, і ти повинен придумати, якої сузор'я більше Far Away is an immersive, більше очков cosmic, дасть. musical, Ось. infinitely replayable А ввогуле гэта як мюзикл experience. касмічны, I can't wait бесканечна to можна ў see гэта what ўсё kind гуляць. of, constellations
І people ён make with it не once можа it's released. дачакацца рэліза, калі і пабачыць, што там людзі It's будуць tricky to рабіць. introduce a world premiere because you don't really Якісь want to узорі. spoil the surprise. It's better to vaguely allude to the genre or the visuals without actually saying the title out loud. Like if I told you our next game was called and it was the much anticipated sequel to I'd have spoiled everything, but I'm not gonna do it. You can't make me. Ой, тут зараз чувак пожартаваў наконт таго, што ну я ж не магу вам сразу сказаць, што моя наступная гульня гэта біп-біп-біп, якая сіквел такой-то, такой-то і такой, так што ўсё чакайце. Окей. Вельмі дакладны пераклад. Чудовий переклад. Вось гэта распрацоўшчыкі, яны дагэтуль паці гульні распрацоўвалі, якуюсьці там пра кур, і вось зараз іх новая гульня таксама пра кур і пра лошадзей. Вось. Ну, такая для таго, каб з вечіркай пасядзець, тусовачкай. З сябрамі. Ну ця гра мені також нагадує щось таке мобільне, знаєш. Ти чисто на пальці можеш там клацати. У меня маленький спойлер. Тут все буде нагадувати мобільне, мені здається. Але тоді питань немає. Але бачите, чи єнотик і овечка, вони ці Our next курчатка title і is коні. Dripping with Cursed Charm. Have you ever heard of a stealth action deck О, builder? а Well, after Sleight of Double Hand, Fine нам зараз покажуть стелс екшн будовник своєї деки. Ну, свої колоди. А, ні, не Double Fine. Я думала, гэта дзяўчына і прэзентуе, но не. Sleight of Hand. Riff Raff Games. Працоўшчык. Я бачыла трейлер. Геймплей мы пакуль не бачылі, гэта быў першы. Is a third-person stealth game that blends tactical espionage action with strategic card play. You step into the shoes of Lady Luck, an occult Тактичний detective шпіонський pulled out of retirement екшен. to do one last job: infiltrate Steeple City and bring down the powerful coven she once called family. What makes Sleight of Hand so unique І ми from other будемо stealth змагатися games з is how it combines level design and Кавіном. extension Ну, of тут the stealth genre тоді відьмарки, with the так? strategy that Так. comes with the mechanics of card Тут games. щось з відьмарками зв'язано. This is gonna sting, boys. It's a bit like if you took Metal Gear Solid and replaced the guns and tools with cards. Гэта як Metal Gear, Let's talk about how тільки the game зміст plays. зброї Here, у вас I'm в approaching картки. a heavily guarded checkpoint, and I draw a hand of cards. Looking at these cards and the situation in front of me, I can begin to formulate a plan of attack. The Ashes and Lady Luck Ну, це, до cigarette речі, grant me a прикольно. couple of special abilities around smoke. Тільки One of them, FPS, а тут Mist, 3. which allows me to Есть. teleport to mist or smoke. Ну, at маю any на time. увазі, що Since the coin's технічно out of my гульня reach and I така want to собі. use it to lure an enemy into my honey trap, I'm going to throw my smoke bomb card Ну, close похуй. Ну, так and then use misstep to так reach the візуально подивишся, то прикольно, десь така атмосферка є. Мгм. І типу бойовка прикольна. Мгм. Ну, я боюсь просто, Now що that I'm вось у here and I іх have є this вось new гэты vantage point, ўзровень, і, мабыць, I'm яшчэ gonna пару play my ўзроўняў, і honey ўсё. trap Ну, то and бок, then link the гэта, fate of these я боюсь, two што characters. будзе недакручана і не будзе This will mean такіх if I прям summon one of the guards сюжэтных honey trap, момантаў the other will для also be такой stuck. гульні, каб цябе інтрыгаваць, і Coin ты I далей picked up праходзіў. should give me a window to slip Ось. past these guards unnoticed. Ну, тут ти права, це також важливий момент. М, Не знаю, Мне б може хацелось, бути. щоб... Мгм. That worked. Мне б хацелось, щоб паміж вось гэтымі, типа, екшенамі були яшчэ, типа, Evaporate там, consumes the smoke головоломки, cloud on або use, там so I'm просто gonna use that- the які-небудь same one that I моменти. created from a smoke bomb є card earlier. This will allow me to proceed сюжетні. through this part of Ось. Steeple City undetected.
Steeple City itself isn't І just a тут backdrop. говорить It's a про living, гори, то бок, breathing мабуть, гэта character. такой, типу, This міні-open rain-slick world city буде. is tightly interconnected and full of hidden locations, А. secret rituals and altars that reward І він exploration. сказав, що зараз тут всі локації зв'язані, і куча таємниць у їх. І гэта, мабуть, буде як Metroidvania. Ну, мабуть. Я не впевнена. Вітаю, For Патата. Lady Luck, this isn't about being a hero. It's about getting through this job so she can get back to the bottle and then drown her inner demon. Sleight of Hand is all about strategy, stealth, and choices. It's a love letter to my favorite titles: Metal Gear Solid, Dishonored, Max Payne 2. But with the Ну, і fresh ён new ссылається, що twist. ён глядзеў на Launching this Metal Gear amazing Solid, game on PC Dishonored consoles, і so I'd like to іншыя cordially стелс-гульні. invite you to partake in our journey. І ён сказаў штосьці Wishlist пра Sleight of выбар. Hand on Ну, і Steam у today. Dishonored было багата выбараў. Ось. Будзе прикольово, калі. Штосьці такое. Наступны 3D-платформер з вялікім open-world'ом і штосьці у аніме-стылістикі. І яны натхнялись Сонікам. Hey everyone, my name is Fabian Rostov. Називається Demon Tides. The industry behind games like Slimesan and Demon Turf. For the past 3 years, my amazing team and I, which you can see here, І яны have гэта been ўжо 3 working on гады our next big game in распрацоўваюць. secret. It's a vast, 3 гады. open-world, expressive 3D platformer you might have seen us tease before under the name Project Tides. It's our most ambitious game to date, and I'm incredibly Бла-бла-бла, іх самая амбіцыёзная гульня на гэты Today's the day момант. we can finally reveal it. So without further ado, Сёння, check out наконец, our new мы game. гэта пакажам вам, над чым мы працавалі. Так, ну гэта стрым геймаворца так па бітрэйту. Everything in Demon І Tides гэта is 4К, designed і for ён усё роўна expression. так That рвецца. includes expressing yourself through the gameplay. Beebs' base moveset is all about combinatorial depth. No matter Ну, або, мабыць, гэта і распрацоўшчыкі далі такую дрэнную якасць трэйлера, таму што, ну... Капец якой-то. this multiplies Прям насправді виглядає exponentially якось all не the дуже. talismans you can Типу, discover навіть while як exploring шумить, Demon щось Tides' таке. open world. You can equip Мгм. up to Але- 5 at a time, Ну, я прям modify бачу or add гэты entirely new пікселі. abilities to your moveset. Угу. All of this means you can cross the same gap in countless Ну, знаєш, я different щось and не... creative ways. You can also Як тобі express ця гра? yourself with a ton of Подобається special по outfits. сюжету? Mix and match the head or body Що shots, ще раз? as well as Подобається? grid eyes to truly customize Питаю, your чи тобі look. подобається ця гра, чи будеш грати. What good are our outfits Ні. if other players can't see it? Display your drip proudly in the Добре. universe, where other players can directly Ні, challenge ну, you. насамрэч, вось я вось зараз гляджу, і гэты платформінг, ну, мне нагадывае Соніка, я багата у старыя Сонікі і ў 3D-шныя там Сонікі гуляла, і я такая... Ну, калі гэта, не ведаю, бескаштоўна па падпіске, і я паспрабую, і мяне зацягне, тады так. Ну, калі не зацягне, я не буду там, ну, намагацца гэта ўсё дапрайсці. In the meantime, you can wishlist Demon Tides on Steam to keep out for more upcoming news. Яны плануюць выйсці Everyone's ў had 25-м strange годах. daydreams about what it would be like to live in a certain point of history. And sometimes those daydreams go a little wild. Kingmakers, brought to you by the folks at Redemption Road, feels like one of those wild daydreams. Штосьці пра падарожжа ў часы зараз будзе. Студыя Redemption Road. Патата гаворыць, ну так, на аматара пра прошлую гульню. Ад распрацоўшчыкаў Road Redemption. In Kingmakers, you play as part of a team of people who go back in time to medieval England with modern weapons and Зараз equipment, with вийде the goal гуляй of uniting all of Kingsmaker. England to change the course of Коротше, history and спецназовцы save the world. спадарожнічалі ў часе ў мінулае, і там, коротше, ўсё взрываюць. Kingmakers is nothing like anything you've ever played before, giving you an unprecedented level of interactivity and scope. Ну, коротше, супер інтерактивна і великі бойки тут будуть. Войни. You can see a 4-story building off in the distance. You can have a battle in it,
but the same kind of AI pathfinding you'd Так, ну, expect from a пробачте, мені first-person вельмі не shooter, подобається except on гэтий a пікселяус. massive Я зараз But it покажу isn't на just a ютубі, як third-person це action game. виглядає. It's Коли на also a ютубі ліпш, detailed то city simulator where you ми на build ютубі cities and такий castles as you вилізі. raise and control your armies to conquer the English countryside. If you happen to fire a rocket launcher inside the building, you can blow a chunk off the wall. Everything in Kingmakers is destructible. You can see Мені it, you здається, can що blow воно it таки up, виглядає на or drive ютубі. a car through. Типу там ж дивись, коли вони. Там, наприклад, картинка людей, то вона виглядає якісно. Як тільки вони вмикають ігри, то якоюсь якість одразу погіршується. Думаєш, на ютубі це краще? Ну, ось, звичайно, на Твіче все ліпш, поэтому я тут у Твіче. Ти подивилася на ютубі, я можу глянути? Я ось гляжу зараз. You need to raise your own massive medieval army to siege castles and take territory. You can seamlessly switch between combat and issuing orders at any time. You can directly issue orders to your legions or leave it up to your petty officers. And of course, all of this can be played О, solo на ютубі or ліпш. with up to 3 Всё. friends, each leading their own Goodbye, armies Twitch. alongside. Що, на ютубі краще? Так, Thousands of soldiers will be having multiple skirmishes all over the map. скинуть You can see себе a four-story посилку. building off in the distance. You can have a я battle найду. in it, but the same kind of Ей, AI ладно, я pathfinder уже you'd все. expect from a first-person Уже shooter, скидываю. except on a massive scale. But it isn't just a third-person action game. It's also a detailed Так, city пробачте, simulator хто where you build cities зацікавлений and в этой castles as you гульні. raise and control your armies to conquer the English countryside. If you happen to fire a rocket launcher inside the building, you can Смешно и blow a chunk off разъёбно. the wall. Everything in Kingmakers is destructible. You can see it, так. you can blow it up, or drive a car through. А, танки наводки. Ну так, гэты драўляныя будынкі танкамі давіць, гэта, конечно. All running on their own next-gen multi-threaded AI, which controls their decision-making, pathfinding, and Реально loyalty. дійсно while краще maintaining виглядає. the high Ну це насправді fidelity забавна you гра, в тому expect in a плані, що знаєш, third-person коли action. говориться про подорожі в часі, то ти там появляєшся в You can't якомусь conquer all of середньовіччі, England нічого не all by можеш yourself, зробити. just Типу having того, що ти modern там weapons. звик до благ і так You need to далі, raise а your тут own ти massive medieval в army, минулому, siege але ти вже castles в and take пріоритеті, ну якби в тебе You є can seamlessly switch якби between можливість. combat and issuing якийсь не orders at пріоритет, any а time. перевага. You can Так. directly issue orders to your Мгм. legions Ну, or вона leave it називається up to your petty Кінгмейкер, то бок And of course, той, all of хто this can робить be played королей, solo ну, or возводить with up to королей. 3 friends, Ну, each leading their own Що, armies типа, alongside той, your own. за кого, якого короля ти будеш змагатися, типа, той буде, тому що ти просто один чоловік, цей спецназ. Туди мотоцикли. Та тут усе є. Kingmakers will be entering early Шотган. access on Steam and the Epic Game Store in 2025. У 25-му годі вийде у раннім доступі на ПК. And sign up to participate in upcoming playtests. І я не буду робити плейтести, відчинені бетки. Ever wish you had more time? Well, in Recur, a side-scrolling puzzle platformer by developer Astrological, you'll have just Наступна that. гуля Will Рейкор, having control of time make things any simpler? яка про... Так само ти зможеш час отматувати. Пазл-платформер. Находить, я зрозуміла. Oh, time. It's always moving, isn't it? Now and then, you just want to hit the brakes. Maybe because you're not ready for what's coming next. But strangely Люсі Велл пише, знову ура, знову зекономили на QA. Ну, тобто no more на rushing or uncertainty. тестерах. I mean, the future's still there. But time? It's under my control now. Ну, гэта прикольно виглядає, гэта платформер. Час під моїм керуванням. Задумка прикольна. Вельмі нагадує гэтый Quantum Break. Ексклюзив Xbox, дарек, що можеш погуляти. And if it isn't, well, Так само від розпрацовщика Алана Вейка. who has to fix it? Ну, я ще десь таке бачила, ще в якійсь грі, але не можу зараз згадати. От прям таке, що ти This можеш one's from developer час Dagobomb and Raw міняти, Fury, and it's змінити. actually a mix of genres that's kind of difficult to describe. Ані It's нас like a питаються, будемо ли ми roguelike гуляти Gone у Home mixed with a board Кінгмейкера. game. It has you exploring a mansion to find the Так, hidden у мене ж на rumored ПК буде. Room 46. Як я розумію, But на every консолі не day буде. sees the floor plan Мгм. reset and shift. Так. This is Blueprints. Так що ні. На дадений момент ні.
Ну, як скажи, хіба тобі задонатять на ПК? І мені Так. ще заодно. Донатим на 2 ПК 4090, або там, яка я новою. О, Blueprints. О, гэта головоломка добрая. Я бачила уже трейлер, по-моему. Быў анонсавы. Яна такая вельмі утульненькая. З таямніцамі. Просто ходиш там, разгадываешь гэты. Blueprints is an atmospheric architectural adventure. Blueprints — гэта атмасфернае архітэктурнае падарожжа. In which you, the player, Мгм. explore А сюжет який? an ever-changing Типу, що яка там головна мета? of shifting Чи історія? Ну, як я розумію, звичайно, в таких гульнях ти, типа, мабуть, ти свояк, якої давно не було там. Ось так, як тут дерева зараз фамільне, і ти знаходиш там свого там древнього родича, якої весь помер, і ти у його дом приходиш і питаєшся розібратися, що з ним сталося. Ось. Угу. Зрозуміло. And without giving too much away, Ну и сам распашал, что говорит, что он не хочет все нам рассповедать, просто скажет, что это... of many secrets. Что у гэтай гульні вельмі багата таямніц, багата таямнічая гульня. For the house you're exploring, І гэта будынак, якой ты будешь... Таму што гэты будынак построил сам ты, комната за комнатой, крок за кроком, by day. день за днем. The deeper you go, the more you'll discover. Чим далі ти пойдеш, тим більше ти The more you discover, знайдеш. even deeper you'll go. І чим більше інформації ти знайдеш, тим глибше ти захочеш пойти. I've been crafting this puzzle box of a manor for the last 8 years. І розпрацьовував гэты пазл-бокс апошні 8 гадоў. 9 rooms deep. Ого, ну це так A багатенько. house of 45 rooms. Can you find room 46? Зможеш ли ти знайти покой 46? Of blueprints will finally be Але знову дивись, Steam це для ПК буде чисто грудка. Ну, яны заўсёды спачатку выходзяць на ПК і нідзе, а потым ужо, калі є грошы, то на Not this консолі. one. It's got all the tight controls and precision you'd expect from your favorite sci-fi FPSs, Ми but надіялись. with a twist. Take a Мгм. deep breath and allow yourself to melt Наступний away якось into sci-fi this Dragon шутер. Barbie fever dream. А Барбі sci-fi шутер, що? Yeah, it's Jane Fiona, game director of Insolida's Don't Stop Girly Pop here. Гэта гейм-директор гэтага Girly Pop. О. Ну вось гэта будзе... Так, гэта будзе на консолях, я гарантую. Don't Stop Girly Pop. Ну все. Робіце мультиплеер і... Або Insolida's Don't кооп. Stop Girly Pop is a Y2K girly pop arena style movement shooter where Арена standing still is шутер. not an option. The Unreal faster you go, Tournament. the more Усё, damage you deal, and the more зачиняйся, у нас іде Yeah, so just don't конкурент. stop moving. Yeah, I can make it down for you. Мгм. It's always been a Тут very ніколи important part нельга of arena спиняться, shooters, треба but it's never been заўсёди the point per se. So двигаться, what we're doing is рухаться. taking movement from being an auxiliary mechanic and moving it straight into the core loop. Push forward combat 2.0. No, I can break that down for you. So wave hopping is kind of like the Вітаю spirit of bunny по-азерськи. hopping recreated with modern advances in advanced movement technology. 3 mechanics is a slam goes into a double jump, goes into a dash. О, тут є ще... Ти як у платформері можеш слемитися вниз, або є деш і дабл-джампи. And so we sort of like recreate the feel of a bunny hop, but it's a lot more intentional and stable, and it's kind of got more room to grow from there. Ну, коротше,
Наше улюблене. Literally expand, like they'll grow more О, і barrels. чим хутче ти рухаєшся, тим і качаються твоя зброя качається, прикинь? In the end. Yeah, so you basically are the Ого, ну rebels. це цікава механіка. Угу. Let me give you the Бо rundown. коли ти не спиняєшся, Trees are твоя dying, and зброя, ecosystem is типа, falling апається, apart, and апається, fairies have been спагне і driven from their падає. natural habitat. A despicable mining corporation, Tigris Це для якоїсь такої is доброї out to drain your реакції. world of its most Мгм. precious resource, the love. І If ти they're будеш allowed to continue змагатися their з mining operation, з корпорацією, як це? So the robots that run their Майнінг. mining Я не operation, they пам'ятаю, actually як run це on love. перекладається. Luckily for us, Ну, я serves відаю. your speed suit. So if you grab Те, хто love at копають just the right землю, time як before it вони evaporates, називаються. use the love to supercharge your weapons. Е, You Шахтери? can actually do extra damage on top of your Шахтери. speed damage. Ті, що купають землю, ці шахтери? Across your Так. game save. So І that, це of ось course, шахтерська компанія, яка розкапує землю, а ми, типа, екотерористи, ми Грінпіс, які приходять і просто їх розстрілюють з рожових flash kind of dress up game. It's different materials and colors that you can apply to your first person дробовиків, arms. могильщики. Of Так. course you can do Так. old denim. Ага. Basically, you can meet fairies И, throughout the конечно, game ты and можешь donate collectible опрануться items to earn more полностью dress-up fabrics у and even гэтаю, ornaments for your guns, у джинсу. including Вось, як у rhinestones 2000-х було. and А тут butterflies. гэтая мода 2000-х зараз буде. Герлі поп Yeah, весь. you are a girly Вінкс, pop брат, warrior. So брат, go вось fast, гэтае kill все. robots, and save the fairies' hearts. Дивись, наклеєчки ще. And look good doing it. Мгм. Yeah, so you can wishlist install this Don't Stop Girly Pop on Steam now. Так. Yeah, coming to PC. Soon. У меня у дзяцінстве я набывала гэты журнал з Барбі, дзе там яшчэ типа блеск для губ For якойсьці. all you puzzle lovers and daily word solvers out Пластиковий. there, this game is something you'll want to add to your У collection. мене також таке було, але в мене було Lock Digital збирати. has a Було strange брати little більше rule. збирати. Я Find б out раз and spell збирала. the word lock in order to seal off empty spaces and solve Були tricky часи, правда? puzzles. Так, Of так. course, it gets more complicated from there. Lock, ta, tlack, slack, slack. Find these odd little words and you'll Гэта хуйня become a для true богеми, так. puzzle master. Hello, О, I'm наступне Fernando пазл, Rizzato, не знаю, and I'm яка-небудь. Blaž Urban Gradza. Головоломка. And together, we are the developers behind Log Digital. I'm an artist, Log game Digital developer, and називається. musician from Slovenia, and I created this little puzzle book called Lock. I'm a game developer from Barcelona, and I discovered the Log book online. I immediately found it so interesting that I reached out to Blaž with a prototype to try to convince him to make a video game adaptation. Once the Lock book was released, we started working on Lock Digital together full time. Log Digital is a whimsical puzzle game where you learn the words of a fantastical language in order to shape the world of the little cute log creatures. О, прикольово. Ти у гэтай хуйні будеш вивчати слови видуманої мови. Is to black out all cells in a grid. It's like a word search puzzle, І, but using an ну так, invented гэта як не кросворд, а як калі ти шукаєш слови у клетках black it out. з буквами. And if you black out lock, you can then black out one additional cell of your Ну, мені choice. вельми Over подобається. the course of the game, you Як це encounter even виглядає? more words, such as Ну, але ти шукаєш неіснуючі слова, правильно? Так, неіснуючої мови, і ти її вивчаєш. Тобто починаєш з одного слова, і ти його запам'ятаєш, потім другое, потім більше, бачиш, букв, літер. І ти слова, які ти вже вивчив, тут приміняєш. У мене у чаті, куди? Я ще справді не вивчу. Ну, так, і коли ти збираєш слово, то ти можеш ось гэтай кропелькой яшчэ две літери або пустую клетку замазати чорним, ну, як виконає. Чорне, гэта виконає. Ось. Пазлы, шифры, так круто. Давно хочу постримить міст. Ой, міст, гэта так само They are soon farming старая crops, тема, building cities, у discovering яку я не electricity, гуляла. and even reaching for the stars. Ой, тут ось різні левели, тематика у інших різна, і навіть там подорожі у космос буде.
І напрыканец гульні вы самі вывучыце гэтую мову, і яе логіка будзе вам вельмі зразумела. Яна выходзіць сегодня? Прям зараз? Ого. Пока толькі на ПК і на мобілках я бачила iOS і Android. Ну, аж не Android, ну дякую. Але насправді виглядає доволі прикольно. Типу такий мінімалізм, але зі смаком. І вельмі прыемныя анімацыі такія, плавныя. Neon Abyss 2, сиквел да Neon Abyss, верьте вы або не. Ну я і першую не гуляла. Бездна змяняецца, і правил там няма. Я не поспела прочитать, что я не отказал. Ну, гэта рогалік, по-моему, знал. Роуглайк якийсь. Ну, дивись, спочатку виглядає така прикольна іграшка, а потім таке щось мобільне. Оце зараз на екрані робиться просто. Не, мне здається, тут на мобілках не тримається керування просто. Тут або геймпад, або это, ну, тому що ти бачиш, що там відбувалось. Ну, я маю на увазі, знаєш, так дуже багато всього на екрані робиться, і For this next game, it's like Kiki's delivery service and Road Rash met in a biker bar and got into a deep conversation about emo. It's fast, totally heartfelt. Наступная гульня гэта помесь Кікі, служби доставки Кікі і Road Rash. О, це круто. У тебя уже гульню показывают? Ні, це просто то, що ти сказав. Це цікаво звучить, я про це. Короче, гульня про ведьмарок, но гонки, короче, ведьмарские. Вось. Це типу як Міядзакі, да? Ну, візуально так. Но по геймплею яны вось именно на гоночные гульні, хотя тут є якісь ось сайт-квести і open world якось. Ви гуляєте за 25-гадовую дзяўчыну, якая панк і якая любіць быстрые, любіць скорость. It's vibey lo-fi meets alt rock, playing out of your chunky noughties flip phone. It's Studio Ghibli, but with considerably more crop jackets and chokers. Ну, гэта, яны говораць, больше современная, больш, як это, сучасная студия Ghibli. During the day, you're making deliveries to the island residents around a beautiful witch Некие ўсё інді-распрацоўшчыкі маленькія, трэба мне укатвацца ў варушняк, дадаць ім туды змроку. Ну, тут будуць гэтыя, по-моему, хорроры. Што паглядзім. And then use that money to trick out your broom. You can get new parts that make your broom ride faster, drift harder. О, ну и можно свою метлу это прокачивать, тачку на прокачку. And then when the sun sets, you get to race your new friends in impromptu races around the island. Not only that, there's a healthy dose of flirtation and romance that also comes into play. Тут є романси. Можна романтити персонажей. We both had to move as young adults and had that experience of going to a new place and having to discover a new place, new community and yourself all at the same time. So we want to make a game about that question of how do you find home. And we think that experience is really going to resonate with a lot of people. Мені здається, я вже бачу презентацію гэтую гульні. Я упершыню ў жыцці бачу. Crescent County started off as concept art and illustrations that I would take to comic conventions and show people. And the number one thing that people would say to me was that they wanted to live in my paintings. Вось яны говорят, что мы уже на іншыя именно ивенты привозили демку. Ну, або просто показывали гульню, и что вось люди им говорили, что яны такие, ой, гэта як гэта як такой типа сон, fever dream. About what it feels like to actually ride around on a motor broom on this island
and it's available on Steam and itch right now. Уже можна погуляти. Мабуть, у демку, а мабуть, і вже у раннім доступі вийшло. Повна хуйня. Ну, я не сказала, available right now. So, if Underground Motorroom Street Racing sounds like your vibe, please check out our playtest on Steam and itch. Playtest. Типа бетка зараз. And на ПК. with that in mind, thank you so very much for your time, and we hope to see you on the Discord and Crescent County social media very soon. Тоді вона ніяк виглядала ліпій. Ну, хузе. Наступне щось Віллі Вонка і Олівер Твіст, і щось про їжу. Hello, I'm Philip from Camibox, and this year on Day of the Devs I present to you a world premiere. Мировая премьера от студии Candy Box. Цукерковая коробка. PBJ Musical. Peanut butter and jelly. What do you call this? It's absolutely ghastly. It's really quite disgusting. And hard. Хто там хотів хорора? Тільки хотів це сказати, що хто там хотів хорора. Я таке пограю, мені потім буде снитися якась війна. А у мене от питання, що тут робити, як це гулять? If Shakespeare lived today, what would he write about? Так я розумію, ти просто йдеш по сюжету, по якійсь історії, такі абстрактні. Ти скоріше все тут я в ogóle про Шекспіра зараз пішов розказувати. Що? Шекспіра ми любимо, правда? Ой, так. Я зразу зрозуміла, що це відсилка на Silent Hill 3. Так я розумію, реально тут немає механік, да? Ти просто, наприклад, там катаєшся, ну от тут зараз полуничкою і там чи що це таке зараз, показують горішок. І все? Я правильно розумію? Я не ведаю. І ти подивишся на ці ілюстрації і намагаєшся знайти в цьому якийсь сенс. Ну, а мабуть, ти ось там так, і там можеш, мабуть, приїхати, або ще щось робити. Або, мабуть, ти мишкою просто, або яна на телефонах так само вийде, і зможеш, типа, двигати як папірки. Ну, розумієш, як, типа... Во-во-во-во-во. Ось, типа, гэта рука, гэта, типа, мишки була, як курсор. In the game, you can drag Я знаю, це виглядає якось трішки кріпово. And since it's a musical, I was super happy that I could convince Lorraine Bowen, Britain's Got Talent's golden buzzer, to write and perform all the... І у нас тут якась зорка естради Британії писала ось саундтрек до гэтага гульні. Лоррейн Боуен. For Peanut Butter and Jelly, the musical, PBJ. Woo! It's got all the things that I absolutely Peanut Butter love. and Jelly So it's got musical. catchy lyrics, Musical, catchy tunes, and гэта, catchy characters. мюзикл ореховой пасты и желе. And over there, minestrone de moustache. Philip had this idea very early on and just storyboarded it all out, and it's just a marvellous piece of work. I've never done anything before like it. Cupcake topping. A cupcake topping. Cupcake topping. A cupcake topping. Cupcake topping. Cupcake topping. Sliced and diced. Короче, чуваки перегуляли у гэтую. Є японская гульня так само такая, як наркоманський сон. Як, о май гад, я забыла. Катамарі Дамасі. Вось яны перагулялі ў Катамарі Дамасі, зрабілі яшчэ штосьці больш наркоманскае. Так, наступнае пра утульны космас ад распрацоўшчыкаў DLC да Hidden Falls. And today I'm very excited to show you Curiosmos, a whimsical space sim in which you create your very own solar system. Дзе ты будзеш ствараць сваю сонечную сістэму.
Вось мы робім астэроідзікі. Весёлыя. Гэта ведаеш, нам пасля гэтай гульні той зараз вось яны такія, трымайце. Да, щоб заспокоїти свою психіку. Трохи ту гру пограв, а на ніч цю граєш. Що там, о, космос, зірочки. Так, вони всі улыбаються. Да, будуємо свою сонячну систему, все добре. Терраформінг для малых. Для яких малых? Мы в гэта будем гулять. Гэта уже наадварот для нас. Космос холодный и жахливый. Чему астероиды любятся? Что тебе не подобается у гэтых астероидов? You can create mountains, valleys, volcanoes, oceans. Вот, и нават терраформировать можешь гэтые планеты. Стварать свои экосистемы. Спутники робить. Занадто счастливые. Perhaps like that, you'll be able to kickstart life in your solar system and make evolution happen. Be very nice to your creations, as life is rather Ось, fragile. эволюция. Гэта спор. Гэта амаль спор. А, и ты можешь их просто выкидывать в отчиненный космос. Ты такой, мне не сподобалась гэтая жывёла, як яна выглядае, всё. Goodbye. Пачинаем зноў. Стылёва выглядае прыемна, так, згодна. Купил спор за 5 рублей и выкинул корову в космос. Так. Ever since I was a little girl, I've been obsessed and fascinated with outer space. And through Curiosmos, I wanted to make something that will make other people as excited and curious about the cosmos as I am. So that's why we're pouring all our love and attention into Curiosmos, so that we can deliver to you the most adorable, great feeling space sim in the entire universe. Короче, гэта будзе самы утульны, самы шчыры касмічны сімулятор у вселенной. Sending you all a lot of love from me and the team. Cheers and goodbye. Peace out. Так, на побачення. As the old saying goes, if at first you don't succeed, try flipping the entire world on its head and send everything around you flying into the air. Then, try teleporting to swap places with the boulder you just launched and catapult yourself past all those lasers to land safely on the other Чорную side. дыру не показали, гэта концовка. Bionic Bay. Распасторщик Психофлоу студія Мурена Ой, платформер. Якого ви не бачили дагэтуль. Ну, гэта Брейд. Ну, точнее, механікі Брейда. Брейда, і гэта яшчэ была гульня, дзе можна гравітацыю было мяняць. Я не памятаю, як яна называецца. Таксама платформер. Ну, эффекты вельмі стылёва зробленыя. Ну і час запиняєш. Ну, виглядає так вельмі стильно. І ось гэты пиксель-арт, ну, 3D, з розними планами, з ефектами, з таким освещением, частицами, дробязями, які льотають везде. О, і онлайн є режим. Ну, типа ГТ. Режим гонок. В риск
Говорить, файний стрим, дякую, якось чудовне сполучення двох пригожих голосов і одночасово двох любимих мови. О, як мило. Дякую, великий. Заходи завтра ночью. Хотя я не ведаю, буду ли... Ну, я хочу всього буду завтра Game Awards стримить. Так это ж для мобилок. Не, погляди на гэты эффекты, мобилки такое не вытримують. Hey, I didn't expect to see you in Tokyo. Я, до речі, писала, що вона What на are you up to? PlayStation. Буде Looking for games? Well, unfortunately, Так, there is PS5. none. It's kind of like a grocery store. But you know what? Maybe it's a sign that we've met. I've got this super cool game to tell you about called Inconvenient. It's actually inspired by one of the convenience stores like this one. Ну, ми так само, звичайно, ночью спим, но гэта Game Awards тут треба. А, і тут зараз я бачила гэту гульню раней. A girl who comes to help her Гэта aunt симулятор manage a small-town convenience. у краме You get to працаўніка. be the clerk, stocking shelves, Іменно keeping у things японскай in order, краме, and chatting with the customers. дзе ўсё вельмі The fun так part? по You полочкам can interact with разложена. every single product. Pick it up and check it out. When you stock the shelves, there is this super satisfying sound, and the music actually changes to match the vibe. Ой, You музика can set тут up items така however you лайфайна, want, or even not зміняється. stock them at all. Тільки вирішив по Trust me, режиму your спати. customers will в риск. notice that. Ну, треба так треба, ну ми It's тут actually нікого part of the не story. гонім. How you arrange things can affect Вітаю, the Норая characters' lives. Ясуда. Every customer feels like a real О, person можна with their own tastes and розмовляти з habits, and you get to гэтими piece together their з stories людьми, based які on заходять what у they твою краму. buy. You can explore the whole store, Це, коротше, і open менеджер, drawers, і and hunt for the hidden гэтий, stories waiting to be found. і продавець. And get this, Кожний. life goes on Кожна in the роль на store, тебе. even that you're not there. So each new day, there is something fresh to discover. Кожний день щось нове буде We вас are чекати. big fans of Asian culture. So we Гэта packed не this store гульня with зараз, lots of калі cool ви думаєте, details што and гэта get a гульня. Не, soundtrack гэта не гульня. inspired by Japanese Гэта... hits from the 90s. It's got that chill vibe. Ну, So you can мабуть, just relax, такое. maybe grab a coke, and take in everything happening around you. Теорія. О. Ви знаєш, мені здається, що ця гра дуже зійде людям, які люблять ці всілякі розпаковки і так далі. Знаєш, там все по поличках ставити, по кольорах і так. My name is Dima Shen. І ж в I'm a такому founder of дусі. Naga Industries. If you're interested in Inconvenience, Ось go ahead гэта and add it to your основальник wish list. гэтай студыі. Catch you later, and hopefully we'll meet Короче, in Inconvenience додавайте again. до пожаданих пустями. Інконбіні. Однокрама, много історій. О, PlayStation, Switch, Steam, Xbox. Ну, Це, все. напевно, перша гра, яка на всіх платформах виходить, правильно ж? Так, ну, мабуть, так. Ну, зі списку, те, що ми бачили, там тільки одна була на PS, чи дві. І це якраз третя, яка і на Xbox буде, і на Nintendo. Hi, I'm Andrea Love, creative director and founder of Woolly Games. I'm Michelle О, Hagelin. Woolly Games гучить як гэта вул, гэта шерсть. І, We are мабуть, тут so зараз буде grateful to щось be part про of Day of the Devs to present вязання. our debut project, Feltopia, our entirely hand-felted stop-motion video game. О, ну я ж говорила. Стоп-моушен повністю заснята як это, як стоп-моушен анімація. На якого гэта гуляць, гэта пытанне. At first glance, Feltopia may appear to be a traditional shmup, but instead of a shoot 'em up, this is a cute 'em up, our cozy take on an arcade side-scroller. So instead of Короче, destroying Cuphead, enemies, we're только transforming такой beings back to their true forms. шерстяной. Making Feltopia is a true labor of love. I come from the world of film and social media, where I've been animating with Wool for over a decade. In order to capture the full fuzzy potential, every sprite in the game is needle felted by Кожний hand, спрайт у using гульні techniques I've fine-tuned over the зроблений з years. руками. All the І characters, заснят. landscapes, and special effects are then brought to life Ну, with це просто stop-motion якась колосальна animation, робота, якщо так one взяти. frame at a Так time. вообще. Кожна Один деталь. фрейм. Fairy tale, Мгм. you play as Sky Rider,
a sheep herder with magical powers on a quest Гуляйте to за save their пастуха rainbow flock. овец, These 5 special sheep у have якої unique є elemental abilities сили. you'll need in order to save infected creatures, dodge elemental obstacles, and liberate poisoned bosses. И вы не змагаетесь с боссами, вы их освобождаете. Ось. Ратуйте. О, ось и они становятся ружовые и милые. We are 1 year into development and have lots of exciting elements. А яны planned to толькі reveal пачалі in the coming распрацоўку, year. толькі год яны Teltopia is гэтым scheduled to release займаюцца. in 2026. Ну і, конечно, у Wishlist us on 26-м, но Steam хутчэй today. всего яны яе перадвинуць на 27-й, я ўпэўнена, таму што тут столькі працы, або яна будзе вельмі маленькая тады. Калі яны, я сапраўды ў 26-м і выпусцяць. Do you feel overwhelmed by the crystal clarity Ім of можна high будзе definition заданаціць, television? калі вам Then get спадабалось. your haggard peepers ready for dithered 1-bit video streams. Аркада, вось гэта мастацтва, так? Вона точно будзе маленькая, але це прикольно. Так, згодна. Бліпо плюс. Ад распрацоўшчыкаў гульні пра качку яны зрабілі новы рэвалюцыйны тэлевізіонны экспірыенс. And damn it, you're watching Blippo Plus. Yep, see, it's just physics, man. I'm always here, just behind the scenes. Pulling the strings. Greetings, thinkers. It's Professor Ned Telson. Barbara Lightworker has the spiritual forecast on Resplendent in muted primrose. Ну, стыль выглядае прикольна, но гэта сапраўдныя людзі, ну, сапраўдны футаж, засняты просто на фільтр на яго наложены. Ну, гэта бачна, што гэта сапраўдныя людзі. Я не ведаю, як гэта гуляць. You're watching a Blippo Plus. This isn't television. Ань, як It's тебе? poetry in motion. Ну, знову ж я також не розумію, як це грати. Типу, щось як буде просто історія. Ну, ось так само питання. Были гульні, як это, Horror Story або Telling Likes, где ты вось просто копаешься у стужках, ну, вось снятых відеофайлах. О, Hyper Light Breaker, я гэтага чакаю. Hi everyone, Michael Clark, lead producer for Hyper Light Breaker here, and on behalf of all of us at Heart Machine, we're thrilled to officially announce Hyper Light Breaker is Мне вельмі launching on падабаюцца Steam іх Early прошлыя Access in гульні, January Hyper Light Drifter 2025. і Solar Ash. Solar Ash We've гэта been hard ўвогуле at вельмі work on making крутая Breaker the гульня. best it can be before it enters early access. Всем And we want раю. to thank all of you for your patience and support over the years that's helped us get to this point. Early В цьому access році will гра mark just the виходила beginning for теж our players. повністю в Throughout стоп-моушен, early пригода, access, we'll be але adding a ton of з content пластиліну and 7 getting років your робили, feedback to там help прям дуже evolve класна Breaker гра. across the board. Я багато бачу зараз пластиліна, Before early такий access стоп-моушен begins, стиль. we'd like to share an overview of the game and what you need to know before Багато you jump вольно. into the overgrowth with fellow breakers for the first time. Окей, Фріско Фрейнту, але апгрейднути Hyper Light Breaker is a теоретично. co-op, open-world Я не roguelike set in a слышала brand new пісні, realm не in the world of слышала Hyper Light, taking place decades before the екшен events of Hyper адвенчура. Light Drifter. In the game, you take on the Hyper role Light of a breaker, Drifter a був warrior, увогулі and піксельний explorer. повністю, Solar The Ash уже Breakers такий are an elite 3D-шний, як organization весь who have the Breaker. daunting task of restoring civilization after a huge А гэта зараз world-destroying war. яны Your в mission онлайн is to ідуть. explore the overgrowth, take Тобто down тут the можна crowns, буде з collect and сябрамі assemble their гуляти. scattered memories, building and establishing order as you set out to destroy the Crown's leader, the Abyss King, who rules the overgrowth. The Crowns know the secret of the curse within the overgrowth, and it'll be up to you and the rest of the breakers to uncover the truth. We've only scratched the surface of what Hyper Light Breaker is. Visit our Steam page to view the full trailer and wishlist today. See you all in the overgrowth when Hyper Light Breaker launches in Steam Early Access on January 14th, 2025. О, і яны ўжо выходзяць у наступным месяцы 14 числа у Early Access у Steam. Ну, пасля Early Access яны стопудово будуць на кансолях, таму што яны да гэтага на кансолях выходзілі. Wait, we've got one more exciting last thing for you. A previously unseen title from Alpha Channel and Kepler, and it's going to be in your hands before you know it. Ой, новая якась гульня, анонс ад Alpha Channel і якось яшчэ студіі.
Someone once told me that, in the end, all things are forgotten. Did you come all this way to forget? Ну, мне падабаецца гэты Or did you стыль. come here to fight? Стрэй чымсьці Out here, нагадвае. at the end of it all, you might not have a choice. Да, реально, є щось таке сестри. Постапокалипсис. Угу. Ладно, уже не стрей. Уже не стрей. Угу. Я зрозуміла. So what's it going to be? Ну, вось гэта таксама выглядае, як быццам гэта ўсё цацкі або фігуркі. То бок такая стылістыка, што гэта, ну, немного недааніміравана, як быццам сапраўды як The only thing that's not forgotten is the як fight. гэта дзіця гуляе і гэта сябе ўяўляе, вось як гэты всі танчыкі. Так. Але знаєш, на початку зовсім інше було враження від гри. Потім не показали ніколи. Так там был ад першага лица, і ты такой, і гэты дыалог, ты думаешь, о, зараз тут будзе сюжэт якойсь. Так. Танкхед. Гульня. Я спочатку подумала, що зараз буде щось про, знаєш, якогось самотнього робота і так далі, в якомусь там забутому світі. Так, такое хатико, ну, тільки наоборот. Сярожа? Тут був Сярожа? takes place in a unique science fiction world, offering a novel blend of vehicular action. Я не ведаю, тут мне просто пишут в чате Сярожа и клишники просто. The player takes the role of a sleepwalker, a person Ну, who мабуть, там uploads была their подпись, consciousness типа, into что a робота mechanical зовут shell Сережа, in order to я не enter a побачила. radiated wasteland known as the ECA. Inside the ECA, illegal Так. factions Ну, struggle може, against типу, each що other for survival, у робота була така назва. і все. О, у робота був стикер Сергей по-англійськи. Ось. Decades after the terrible war that brought ruin to these lands, something else began to stir within the ashes. Ну, короче, война, Третья мировая, людей больше нема. І ось, одні роботи. Ну, гэта уже пост гэтай войны. Пасля. Your tank can be equipped with various weapons, armor, wheels, motors, and abilities to customize your gameplay. Ну, распрацоўшчык, ну, адзін з распрацоўшчыкаў, у яго было імя Браніслаў, так што чаго хацець. Ну, мы не пабачылі. One thing we're excited about for Tankhead is how we've embraced tank controls, leaning into what makes tanks and tank warfare unique. Players simultaneously control the facing of the body and turret of the tank. Keep your armored size facing enemies and protect your vulnerable motors. Definitely takes some time to adjust to, but it's a blast to get good at. Our core combat loop is something we call dismantle and destroy. Enemies are made up of layers of parts to protect them. Players use their wide assortment of powerful weapons to break down their enemies shot by shot, eventually revealing their Може delicate поляк, points може? and letting the player score Сподіваюся, a тут буде decisive сюжет. Once Ну, the fight is over, поглядім. players can salvage Ну, remaining на parts, початку either for так use on their own мені tank показалось, or for що valuable тут прям scrap. сюжет буде. Но ні. Ну, ось можна розбирати. Tankhead is a roguelike. Players start in the hub and take on missions across the ECA. Each mission Машини culminates in an розборені. intense fight with one of our bosses, also known as Tankheads. О, і боси. На перший погляд гра взагалі не цікава. Ну, така, так. На любителя.
Мені здається, навпаки, вона на перший погляд якраз таки була цікава, а далі, коли ти бачиш цю бойовку, що ти чисто їздиш танками, то якось цей весь світ, він якось втрачає унікальність. Ну, тож акцент більше на тому, що ти цими танками просто якусь войнушку граєш. Згодна. Це правда, я вже стомився глядіти. Так. Є така ж гра, де ти машини перемагаєш ворогів, з їх падають деталі, а вона пікселі назви, на жаль, не пам'ятаю. Я так само не пам'ятаю. Так, ну вони з нами розвитываються, але, мабуть, наприкінці ще щось одне буде. Тоді розміщено у Канаді, мов там хто з діаспорою. Epic ексклюзив. Я не побачила. Bone Loaf, Blumhouse Games, Devolver Digital, Egg, The Game Awards, Glum, Ну і IDEA зараз я не Xbox, просто Kepler подякую спонсорам, які їм Maximum гроші Games, задонатили на Netflix фактично. Games, Nighthawk Interactive, Panic, Виходить тільки на PlayStation, Epic гульня Мари. Razer, Sabotage Ну, Studios, на консолях Studio нема, нам уже MDHR, пофіг. Summer Так, Game Fest, UFO 50, and Так, Xsola. вже якось байдуже до цього. Да, ваші стіми, епіки, це не наше поле If бою. you're in a leadership position Да. at a studio, at a publisher, please consider giving us some marketing dollars. Every little bit counts. You will make a difference. You will allow us Ну, to і тут continue говорить on our mission підтримувати to ваших spotlight on indie розробників games. улюблених. Їм треба гроші, а не всі інді, як це. If you want to donate to Day of the Devs, go to dayofthedevs.com. Я Sign забыла up for our слово newsletter, бідний check out по-білоруськи. upcoming shows. Бідні творці, Thank мастаки. you once again to our musical Ось. maestro, Dose One, for supplying all the beats and the blip blops and the zip zaps and all that wonderful stuff you heard in between segments. If it wasn't for him, everything would be silent. Thank you to the Game Awards and Jeff Keighley for your ongoing Ну, collaboration. і дякую Джейфа Кілі і Game Awards за те, що вони We'll весь see you їх tomorrow зараз night at the приймуть. Game Awards at 4:30 p.m. Pacific Standard Time. О, і завтра на Game Awards так само будуть які від них інді. Ну, інші вже. Коротше, зараз ми побачили усе, що не попало до завтрашніх Game Awards. Ось. Ну ладно, все. На этом. І ще скажеш, яка тобі гра запам'яталась? Чи яку гру хотіла би пограти? Ну, яка за словами, ну, де вивчаєш нову мову, яка ось сьогодні вийшла. Далі, которая тільки почала розпрацьовуватися, ось гэта стоп-моушен утульненькая. Ось, що там ще було. Зараз я погляжу. Ну, з планетками недаремно. Той стал секшн я вже забыла. А, ну, наші улюблені спецназовці у Середньовіков'ї. Платформер, ось два платформери. Один про откат часу, а другой, який ось гэтими ефектами, який на PlayStation виходить, так само круто. Ні, цікаво. Ну, це найдешевша рубрика, її мало хто й дивиться пришпільне. Нарая Ясуда знову говорить, а взагалі Game Awards з кожним роком все менш цікаві, особливо коли в кожній компанії або свої презентації, або вони просто в мережу виставляють трейлер і емоки. Ну, так, ну Game Awards гэта такое заўсёды было. Но зараз я чакаю, нам абяцалі заўтра новую гульню ад Джозефа Фарреса, распрацоўшчыка і тэксту і The Way Out. Вось, у яго там новая гульня, і ён вось заўтра ўжо был ролик, дзе ён такой, я вам покажу свою новую гульню. Мабыць, ён тут є. Не, тут яго нема. У Твіттері бачила. Вось, заўтра вы можете, дарэчы, зайсці на мой канал, і там я дадала у календар, і там по вашаму часу пакажа, калі Game Awards будзе, ну, по вашаму временному зону. Па Беларусі гэта будзе 3:30 у ранку. Вось. Ань, ты як? Будзеш спаць? Думаю, ні.
Приєднаєшся? Так, звісно. Будем. Все, що попросиш. Зроблю. Окей. Окей. Все, і гэта ўжо на записи. Все. У нас на Я вже не стриме. зможу відкрутитись, да, я зрозуміла. Во, зараз покажу. Вось калі вы памятаеце вось гэтага чувака, ён на якомсьці Game Awards на яго першым, гэта ён там крычаў «Fuck the Oscars». Вось. І яму ўсё яшчэ даюць грошы на гульні, паверце або не. Вось. І у яго новай гульні будзе две галоўныя гераіні. То бок гэта будзе две дзяўчынкі. І ён прысвечвае гэтай гульне сваім дачкам двум. Вось. Так што заўтра паглядзім, што там будзе. Вось. Гон, це мило. Ну, яго і прошлая гульня, і тэксту, якая копная, там, дзе за лялек гуляеш, таксама вельмі такая сямейная. Ну, це, знаєш, якщо ти не розсварився зі своїм партнером під час проходження. Так. Ну, мабыць, гэта таксама будзе копнае, таму што яго все яго гульні копныя. Ну, на два гурака Way Out, тэксту. І тут вось две галоўныя гераіні. Мабыць, ведаеш, прошлая была для гэтых, для партнёраў, ну, для мужа, жонкі, а гэтая будзе для сябровак, як мы, типа, две дзяўчынкі. О, Типа... це нам треба. Так, сюди. так. Ну вось, 12 снежня, но у нас уже будзе, ну, у Беларусі уже будзе 13 снежня на Game Awards. Як-то так. Ну все, на гэтым будзем развітвацца. Я зараз пагляджу, каго там можна зарэйдзіць. Ань, а ты хочаш зараз працягваць стрыміць? Я могу тебе зарэйдзіць. Ні, дуже. Я вже йду на відпочинок. Ну ладненько, тогда зараз знайду якую-нибудь песенку. І ўсё. Дзякую всем за прагляд, за то, што былі тут з намі. Будзем потым калі-небудзь працягваць гэтае падарожжа у свет прэзентацый відэагульнявых. Вось, Ань, хочаш штосьці сказаць? Так, дякую всім за перегляд. Приходьте ще і всім гарної ночі. Ну, вечора, ночі, кого як. Так, і виходить, що до завтра. Калі што, гэта у нас Анна Молденсон. Цікава, я магу даць зараз шатаут в чаце? Ага. Ань, ти бачиш мой чат? Так. Усё, Дуже усё дякую. спрацавала. Так. Дуже дякую за рекламу. Так. Все, давайте. Всем папа, всем до завтра. Заготавливаем каву або там энергетики, кому что трэба. Не спать усю ночь. Все. Добраніч. Давай, папа.
сярод нечага размаўляем аб нечым тое, што пальцы трымцяць аб чымсьці ты свечы чалавечае, надта чалавечае, і гадзіны бягуць напалоханыя, і сумленне з пагрозай папераджае не кранае. Ты ж сабе ведаеш, ты пашкоджаны, гэтая ідэя дурная. Не кранай, не сялі ў ёй рэха крыку свайго, не кранае, не думкі, а не тонкія плечы, бо глыбокіх людзей называюць глыбокімі, таму што ў грудзях у іх прорва пустэча. Выходзіць вечар, замаўкае ўсё, нават ціхія крокі мжы. Як у сне я цягну да яе руку, а яна дурная не бяжыць. Я бачу небачнае, чую нечутнае, толькі не тут і не так. Всё яшчэ збудзецца, цемра адпусціць нас, толькі не тут і не так. Сцерпіцца, злюбіцца, добра будзе ўсё, толькі не тут і не так. Сонца бясхмарнае, здыміць дзейства роўна, толькі не тут і не так. Прачынаюсь уночы, яна недзе побач, у роце прысмак крывавым роецца. Ты зноўку псуеш тое, што лепш за цябе, ты амаль забойца. Часам я баюсь шалахнуцца, каб не зламаць нічога, што вакол мяне, і туды ж яму трэба зубамі заменшанымі